bofu bananga miharo ma problem ilo nziro banu nswamini ukananga mjuka ushindani honde mdu ansaidie banda Mwenyezi Mungu katsindawa mina ndongo zintabisha unondo kabisa ndongo zilo nziro nondo kabisa shehitwa shiparia ngashivua wo mro tsujwa nifanya je bofundi ngamtabiho namna ajabu halafu tikautaha kwezi utukufu wao unishilie roho unisaidie fikira banga minabu amenifukana heze baraka za Mwenyezi Mungu jishinda usaidie fikira nelala nisiuhe tujati fanya ndongo za kiujinga tujati paranaim izani hunanda zinubokana bofundi tidekuvre ndongo zilo nziro ndongo kabisa yemasihu ya mwandu hendo la hango sunu memrumsha hango ndongo zilo nziro zinipaswa ushahidi ndongo kabo fundi hata minga mmono haya hohambia shanga mwamino ukana wemba ukana unisitiru zingare sirino unisaidi nizani hunanda zinubofundi tidekuvre yemasihu ya mwandu kane mrumsha hango katika mele mimrikao tifunufuwa tiwanane roho mitijizina ufana na hendeni hautahalenjeni Mwenyezi Mungu yanduzukie mrumshe ujoka kamili halafu tija dinunsi huyararu rangona lola tiparisa mrumshe hangu katika mili irohe hangu gevua wamro yemi humvuriza ze talaka yemi humlaia yemi uparefamia yemi ufanya bahanu hamadabanu tiparia nonokana bofu tiparia ye roho bofundi mtujua zina ufana na hendeli rangu na umbishia japa rufanya zina mitiji mwana msho ufana na hendeli unde usikuwa mwando na kawumba Mwenyezi Mungu bahanu wa madabanu jeni parise mrujo kakamili ya nsitiri zinitabisha bufundi wa mwana toha na miti hantaru mohati wa ngukana rahane jalola nga mjo nzeko ndesiyo kameme nga mwanzo umru yake kamili kakuti kamili nsita dako shehe namna na uziso wangu wanambia heli ya hahe ni namna ni mjua ni namna swifulu hahe ti hantu ukana sampursa bufundi wange kamili ti hantu kana sampursa yode mana na tujitabisha bufundi ni buwe hanyo na benu kwa amanizo halafu tijati parise surprise yo bufundi leza hailo tujua minifanyeje inifanye bufundi bahia hapo mkana baraka jimakinishe urensi usiu ritahe msaada husunuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unrensi ni huzi sebaiza masuala yebanu ngawe na experience ya mrulo na vierge ye experience yao kanga wena yeyo ngiyo na mahaminga bamenja paroishia mrulo na experience ya gari hau ya joba la gari watina ukana hakanzi habadia de gari ye kanga wena experience yeyo ya mahaminga bakuni shangaza huzambabo clear ukana kutujua mwanamshi ufala na hendini kuja paro fanya ndongo hamanizo leo handa wakaufanya ndongo hamanizo hukauza uje uparise ndongo hamanizo halafu utawe hujango concluye ukana kuja mparisa na vierge lesu ala dalili yenga wena experience ya mwanamshi ulona vierge hoho na utona vierge mkana baraka hai bofuze betizi na sudoka sere mkana baraka ye experience tujoka huiparisaje mkana baraka na mitwabe ukana mitiji ndongo za helio tuwabe ukana inude kadu ya handani na kaufanya ndongo hamandizo Mwenyezi Mungu ndo ulo shahidi ngajo subuti no hambenda hapo japoro fanya ndongo hamandizo hauta haili njeni furahi ni parise mrujo kama nda experience yojo kaujaje sijua ukana kaja roho damu kaja roho damu jana kama jaroha ta damu de mana bakaranga miswir jatabiha kama jaroha ta damu ala jatabiha kama jakata badegani de mana kama miswir kanga miswir kukajaroha damu bahi hapo jimakinishe mkana baraka baijo mkinisha ukana ze santimani namna uhisi uze santima za hizo ziwewa haungu fikiri naye yenge jamkinishi hamada kuti swirine zenongo shawo shetani na wasiwasi ngojo shinda ukontinye uyeshinda we naye sina ushinda ukana roho yangu senjia wasiwasi sina ushinda okay bahi hapo ngiyo farudhi shatisuna umlaiye ngiyo ladhimu umlaiye umambieze kweli kabatiza matataliano ili uvukishe roho ya hao nene akili ya hao ingawe tayari uje umlaiye sikubali bufundi nifanye hizo hambasha yenga mjoka humlaiya namnaje wakati hende njoka umambia namnaje njoka humlaiya nimwambie mahadisi bahia hapo namna ujoka humrongoza ishando zinwambia mkana baraka ketu bidi wambe ukana ngamjo ukana kuti na vierge bekamba ukana ngamjuo yabuyo tafsira ukana abonga we swira ukana katina abonga we na experience na we kutujua ndongo hamandizo kuti swirine zendongo weizo kuti swiri sha wewe ngwanzo wasilishe haki yabo mruka badia phrase ya ukana ngamjo ukana kuti na vierge haunga miswira ukana kuti na vierge zoka zamba ngojamba ukana ngamhisi hama
ifasira ukana ngamhisi ntiswiri na zino nambao ntiswiri ntina uthibitifu hazo ntuzijua ngamanzo njeze kweli mramba ukana ngamhisi hama kutina vierge yodi namna ujoka hamba ngeladhimu uparise frazi ijoni sa ukana kuti na uyakinifu kana hele ukana ngaweshuri na zila wamba usango mtuhumu aukana mibahanu nanzoni huwasulisha ukana fahamu ukana umtuhumu na zina beka ngo mtuhumu na zina yabo iyo tafsiri ya ukana usango ufanyo reservasyo ya humro jahannama yabo usango jifanyo reservasyo harumu dunia nyamena harumu jahannama aukana ngo jome ngonu mweze krimu mkuu ziko uweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiu domru tuhumu manda muislamu na zina wa Mwenyezi Mungu hamlaani hariditsi na manda la adhabu nziro yo aya ya kamili riditsi na malaika tena wamlaani yabulu vanhu mimi nanzo ni hutaze utende hata huwasuli vanhu hamadabu utende hata huwasuli vanhu hamadabu hata ezabili yengo jokana tukana haina mwanamshe utona vierge yote tafsiri ya ukana mwanamshe wala haparo fanya zina au haparo la landa ina mwanamme naam amrini tena ndagize liwelewe tukana haina mwanamshe utena vierge ilati tafsira ukana mwanamshe wala haparo fanya zina au halanda ina mru izo nongo za ndrabo yengo jokana yemnangozi wa vierge zozi hakalite mfukare ye matabibu wa sawa confirme zitona hata shaka alafu mengoni mwana ngozi ngapo wanangozi ikao yomkinishiha ukana ufikirukana pale mwanamshole kati na nengena yokiri yote nongo kanga mhambonda bozo zithibite matabibu wa valide yomkinishiha ezabili yomkinisha kana mwanamshola haparoviolewa yemu haparofanya zina Mwenyezi Mungu je kwa muhasibu bangoni kiyama aundo maswe la izo tizina mkana baraka mkinishe mwana mshola wala mwana mshola spori hadanguha ipuha yekekiri yokiri ithibiti matabibu katina shaka yomkinishe mwana mshola kangoneze nkulizahe yowona utungu yani yowutabi handoro kabisa yowona duleri bali hata mkinisha ka yure dore masindano na ili ya kungisha ze duleri yomkinisha wana sojawa hama tena yipuha yoithibiti ketina hata shaka mkinisha ukane mwana mshola hadanguha parodanguha yokiri yoketina hata shaka alafu zehalazinu bo mwanzani wangu yote tafsira ukana haparofanya zina halafu wakati dhamana maudinti ya kiyama kana kawasibula sababu ndizo yabodo bahano mimi nanzoni huwasilishe yebo mwanama yeke mwana mshogu hatohambia nzima mengonu mwaze ndongona hambia bano yenga we tayari ya ukana uamini zoe hambia maada mataruhu msufia wake mwana mshe mramungu kujaporisha mri ya mvumbu naye hau ya mtafunya shahaina mdungu tungaba masha Allah ye ujo mhure mwana mshe umri kao Mwenyezi Mungu ngumwanzo kabisa yeka hambia ndongo nzima mengoni mwaze ndongona hambia bano yengo jo ukana uaminifu muamini ukontinyo ndela hondawe naye sina ushinda nsitiri bufuni sina ushinda sitiri ho sitiri ngamjuse chance sina ushinda ni baki au kane baki yabo roho yangu ngendo anje nkudi no tudoishelea mahaila na pari na nasubiri wansipi haba ino ngamjoni parse barika awotsi ndani bufundi yeka kutina uaminifu ahambia ukana hada nguha hapa roviole wa mfano kutina uaminifu yabweso lisingio nyangu ngojojua mdunga na mwende hatabibu batabibu wongu jojua sha ngamina ndongo mhunazo nuhambia yekaito ke mwanamsha haraya yote tafsiri ukana mwanamsha hapa rofanyeze ndongo hizo la hambeka hararendo la pitali yote tafsiri ukanabo kaja fanya ndongo nono bofunda wote jao bofu aboelewa naye yawe katuji amini yawe katuji amini ekaguji amini ngeswiri aborjo henda shana ile ambakati swiri ngemhara kage swiri rijuhenda shamada mange mhara katuswiri yabo nge mhara ukana ngujenda puli heshe weiho yabo hafanyeze nongo aikakaja fanya nge swiri rijuhenda jokana mtindongo nyango ntuvumbua baadhi ya wana washanu majaleo watona uonifu haya shehe namna wasife mwanamshe huo mrungu onokana uo mwanamshe mramungu ulona ubinadamu ulona uonifu haya alafu ya sistema kwa mwana mwambia ukana yendea umbalende ndo hatu abibu yendea angaliwa kana ngegenio kati ni uhaharaya yoti tafsiri ya ukana habo yabo yo previa ukana zenu kwa paro zifanya la inundongo ya santima bo mwana mamkana baraka na za uonifu haya na upulifu shewo yabongela dhimu nke dhamana
urumie hikma na biswara uhunde taratibu uwire umweleze hata elewe mwende wati na umani sheki haharaya yoti tafsiri ya ukana mkana baraka uhaparofanya zina hauze nongo hizo hazifanya nge mhara tujenda fadha haende hapuli hanashau la ngojue maja nusu ya maja leo kwa tajona nziro hambia ukana mimi tilalanda mina Muhammadi tikanda mina wanaume hoho jana mwana meula hadife njao shanga wana mwashema Islamu walo na uonifu haya na watu jusubutu wakenta nungu mandizo alafu eka haraya kaya dhamana urumia hikma na biswara urudi tena uhawili tena no hawili wende hata ya hukubali sha utikubali ya kili haho ihuetiza sampursa kawo ya mrumsha huo wapa rofanya zina bago joka ilo dhambi kuho tuhumu mwandamu Islamu na zina tena dhambi ku mru mwenye utuhumu mwandamu Islamu na zina batina prevu mazahidi mane wodla deja sangu jifa inyo reservation ya wenda harumu mro jahannam awi na Mwenyezi Mungu hamwandili adhabu nziro hamlaani gujomlaani nane malaika yabudu bahanu bomwana amana nzoni hutaze umro jahannama utijifanyia reservation kana renga za hadhari zao ndono kabisa haki ya hao utunde ujweze kweli. Okay Selewa okay fundi marhaba menji aniombo Mwenyezi Mungu jeli ukana midu ufikire naye ano mafikira kishetani bahakika mingani mwanzo nuru kabisa ya ujisa ledaho bismillah mashallah ya mwana mshi wa sitara haina mlungu tongo humsifundo ngani ombo Mwenyezi Mungu na utamani ukana wenda midu ujitrompe midu ufikire naye midu ufikire kabasta bwana ombo Mwenyezi Mungu ukana hizo hamba amjozi rumia zinifai na hushukuria kati fanya hizo wanambia haina zijokana ngamjuhujuliza khairi na unabele ze dua Mwenyezi Mungu ajelokana midu ufikira na ide ujitrompe bahakika mingani mwanzo ndono kabisa. Okay, salamu alaykum.